pause yabo beyabaleka udla phansi iziphi kahle kahle mthetho afethu yazini ngeke ngigoqa nje mfethu yes zilapho bese ngiyahlofoza yabo ngiyashisa ngishiswa izitori yabo lona spam ngisiphethe la bese sigcwele amasende yabo imali mangizoyikhipha fethuna kale ngiyikhiphe ngiyibambe ngesandla ngithi ngiqala ngibuza ngayo vele sengiyikhiphile yabo lona ngibona ngisho leli route engalinikeze lo face lo ngangiphethe ama route awuthu esandleni yabo ilo 20 rand oboyile yabo kwasa ngishaya ngedradi ngathi ezongijoyela kahle ngamnikeza iroute yabo lona ngamnika leli route leli lana endleleni yethu sebehamba ngibuza basi manje iphi imali le yabo lona yabo bachazela nje isitori njengoba sinjalo yabo lona ngithi mina abafethu ngeke ngihamba mahanga yabo lona sonke isigebengu masisebenzela sesebenzele edladleni yabo mina yeso yabo nje wangiqale kanje ngiyiphara yabo lona ngabe ngiyithengile ngishiwo unga la esiphingi yeso yabo bengizothumela ngisho wayena lo mjidengisa ayithenge iwunga sipemina ngoba ngiyabona ukuthi uyirodo yabo anginamali imali ebengiyiphethe la mfethuna bengiphethe 1000 helodwa yeso lelo 1000 sengikhiphile 600 ngakhokhela itax yeso yabo ngakhipha 50 rand manje yanika lo fethu lo yabo kufanele ukuthi angisenamali yabo imali kahle kahle ngiyigqibile ekhaya emva kwethoilet uplastic oil wase-Shoprite emva kwethoilet azazasho udriver athi yabo bra ngube ngiyakwazi kini yabo indlela osuyichaze ngayo engabe ngifonela amajita amanye ngithi akawayimbe imali emva kwethoilet yabo lo kanti uyabatshala ngiyabatshala ngiyabamba vele ukuthi hayi indlela ababuza ngayo la bafesoni bangangigoqela ngisho ngigoqela bafela eTexini yabo lona cause indaba abantu engigibele nabo amajita nje fesuna yabo eTexini sami bantu besilisa bodwa yabo lona udriver lo mfethuna angashaya itaxi zulu la mfethuna so ayifuseko na khipha le mali la bantu engingabazi lapha yabo bakhipha ngivonqele imali bangivonqele ipayipi la yabo lona ipayipi engiliphethe la mfethuna linenhlamvu eyodwa yabo lona akulula ngithi ngizoba jema ngalo yabo lona so enye into odriver ama-taxi bahlezi bemngemlilo yabo lona bayiphatha ibhamu basefolweni baphatha ibhamu yabo once kuze ngaveza usikhona nesibhamu hawu inyama kakhulu-ke yabo sebengayeka ngisho imali bafune sona isibhamu yabo lona ukuthathwa kwesibhamu futhi emntwini ukuze bambulale yabo lona sekucima kwami ukuphoda kwami lapha yabo ngithi mina yife sinyungu ngigqibile edladleni yabo lona so ngithi angigqibile inyungu edladleni aho manje ngiyahlofoza for the sake ukuthi ngikwazi ngirelax kahle ngirelaxisa umqondo yabo bese ngifonele iolidi fethuna leyimbi imali yabo asho lo mkhithi athi proud wabi ngone isigebengu right yabo lona engathi into zakho ingahamba kahle yabo lona kodwa ungabojwayela ukwenza into kanje mfana wami yabo ngiyila ngothi uyaxoxoxela abanye abantu kanti bayakusesha kanje bafuna ukukubamba yabo lona ngisho ngenhliziyo ngithi asigazi lami ngitshela into ekuyiyona yabo lona labantu kube ngivezile le mali mhlawumbe kube khona something engibatshengise yona ukuthi nawo ikhona behezongibamba ngempela ngizolona mangizwe inkulumo zakhe endlisho bazishiwo udriver yabo lona usicapha lo uyiphara yabo iphara lithengana noma isiphi isikelemi mfethu yabo ngeke ngasithenga isikelemi sa driver wakhe mfethu driver wakhe lo bahlezi befull schema naye yabo lona amarod yabo and lento bafuyisho nje mfethu na siyangena itaxi ngasekhaya yezo lona dobhesi la ngiyehliya khona estopini yabo angisedladleni bese taxi ngiyimisa ngisho ngikuvrand yabo ngiphuza iti yabo umgaqo la yisango lasekhaya la yabo sengisho ngithi hayi mfethu ngishiye stop 8 lapha yabo semangehla nje mfethu ngehle ngala ngijikele ngala ngaphambili itaxi yabo lona usamile sathi sinawana uyigade ngithi hayi khuleka amarazo yabo lona ngithi emarazo awume kancane yabo lona buka la fike ngishona emasendeni ikhipha le mali yezo ukuthi qhabu please ukuthi anyanyanga kanje asi bastard kanti ukuthi iqhibe emva kwathweneke it's yawu ngicabanga bengikhipha ngisho ngoba vele benizongirap yabo lona abo nje ngibambe eli yabo benizongirap abesho ethi bra wami usikhotheni yabo wena usikhotheni ongempela yabo lona
asushawa reverse light uyangithusa lokhuzeni emotweni yabo uzama ukubreaka la noma fast uzama ukuvula icaphu yangithusa mina ngithi sengisedladleni yabo lona ngabiza ngisho izinja zami zikudle manje yabo ibe ngena ngaphakathi ekhaya yabo thetha ngazimini siyafika ekhaya la uma akekho akukho umuntu yabo lona uma ngathi uma wesiphingo kanjani yabo kodwa ngingekho umuntu yabo it's 1+1 uzokwenza njani yabo nasi isitolo lapha ngaphakathi lokhu ngaphesheya kumgaqo yabo ngiyabuka la uhlala khona angiyashiyewanga futhi uma ujwayele ukuhamba uzweni uzoshesha abuye eqala futhi yabo phume ngiye ngaphandle esitolo senguthulitha wekhokhi yeso mbuye nothulitha wekhokhi ngihlala etoilet ngaphandle thulitha lo nguphuzela etoilet yabo omeni shayile uthulitha ngishayile uthulitha ikhiphe imali ngibeke la phansi yes tshela ukuthi bafofethu ngayibala ngaqeda ngisho ukuqeda ngiphethe 200 rand yes abangishayela 6000 200 rand bodwa yes 10 rand ngiphethe 10 rand ba 4000 10 rand bodwa yabo la ngabe naphela khona ikhanda ngathi ngeke imali ngazoze iqhamuka umuntu yabo ngabe ngiyiqoqa yonke etoilet ngiyiqoqa ngafuna usiyazini angithola indawo la ngizorelaxa khona kahle yabo ngihambe umngane nami yabo ikhona naye ucebo ngihambe ngiyafika kuba akekho yabo lona uma wakhe akekho biza uma wakhe lo mama wakhe ishibuzane yabo lona dubule uma wakhe iguide yabo simacebo una ibhodlela vena sihlanye lo mama athi khipha ingane manje angibheke hamba ubheke ucebo uzumthole abe khipha ukhiye la isipele sakhe yasanasa isipele sakhe yabo lona sasendlini yakhe yabo ngeke azabe la nkinga vele umngane wakhe hlala la endlini yakhe ngiqhebe yabo abe ngivulela endlini yakhe la mfethu kamnandi hlale khona yabo ngivulela endlini yakhe la engiqalekile yabo lona hambe ke ameshenti ngifike ngithenga iwunga buye ngihlale la bemele ungami ngibuke into engiyigqokile eyingeke konke ezinye izinto zakhe la ucebo yabo ishintshe ngithola into ezokushintsha kahle ngibe right ngiboboy nje kahle mhlawumbe kwaphela 3 hours ukuthi afike lo fesu ufika athi ngihlale ngaze ngalala yabo yabo le mali lebafu ngigqoka amabhloko awu2 yes leli engaphansi ifesuna i-track pant kanje track pant ineyintambo yabo intambo lezi track pant ifesuna ngiyibophe ngayikhanda ngama 1000 ngayiroll imali kanje yabo base ngiyibopha ngentambo yamafindo iyehla la emlenzini ibhloko lokuqala ibhloko lesibili yes ibhloko lokuqala mfethu ngala kulenga telo 15000 ngala 15000 ngala amafindo yes ile lesibili 10000 ngala 10000 ngala yes lo mali kithi kwakubani mfethu kwaku 54000 manje sasishaye lapha yabo ilinga la kumina ngaphakathi emlenzini amabhloko lamabhloko ngwagqokile u2 yabo ngaphandle la i20 yagwayi ngala inewunga engala inogwayi igas lights yabo into esemaphaketheni nami angifuni into eningi yabo mhlawumbe kuzobe lo 200 soyihlalile ngaphandle yabo lona mangikhipha imali la ngiyancibilika shona ekhoneni yabo thetha amajita ami lawo mfethuna swabanjwa afainduka futhi ngicula wonke amachafa ami nangichafa khona ngiyabona excuse lakhe lifethuna la ngikhona akekho umuntu okwaziyo yabo akekho umuntu owaziyo ukuthi ngikhona yabo ngifone intambama ngifone hedladleni fonele onlet amboza uma ukephi yabo lona nazi idoor zakho ifika la kanje yabo bhuti wami omdala ngizalwa naye yabo ngasini mfethuna isigwegwe yabo eqambela mangaba isigwegwe yabo lona elofisi ushaya insimbi isigwegwe ushibiza iplug yena Jesi ngalo day bafo bangibheka ikhimisho into abangangibhekanga kuyona yabo esinje ngifuna ukumthola kuqala ubafa akekho umuntu mengamthola mina akho umuntu ozombamba ozokazi uzomponya ngenduku ididi lelo yabo bangibheka wazwakhathala yabo
khongisha imeshini eyodwa sesiyangibona yabo hlofoza kamnandi ngidlalele kuze ntambama ngifone fonele iOledi yabo lona just ma okay uzozama ukuthi ngiqhamuke ngalapho kanje athi uma ungakulingi ungakulingi yabo nje la ukhoda urest yabla ukhoda yabo wena ngiyenza sure ukuthi nje akho umuntu okubonayo yabo ngalokho uzozama uzolokhuba uvanzi yabo lona uzenza staring ngoba uzolimala yabo lona bangani bakubaphelile induku yabo lona ngithi hayi alright yabo ampezwana uzokwenza njani yabo ayilisi stereo yakhe lo mjida lo sifeso la upass 5 kanje icards yabo ongele ebox yabo niku 3000 yele box la thenga igrocer yeso 3000 ubhalela phansi thengena nan yabo thenga inyenzi inyama yabo ngibuye nayo le gross la betshela ukuthi nini le gross engithengayo ngithengele ekhaya la ngamncane wami yabo ithi mina no hayi yabo le gross angifuni ukuthi izivele kamncane yabo ngizoyibeka la kimi ngcebo hayibo lona ibeke la ngcebo ufake phakathi sonke into iliphi yabo ntambama qasha iUber yabo kwamana yakazi yabo qasha iUber kahle lo mjida wasefoli kumjida wasefolweni ususithe qasha iUber kuyena angihambisa ngifika mhlawumbe ekhaya ikhathi mhlawumbe past 11 kanje ebusuku yabo story ngisenze kuseni ngo past 6 yabo yasho ukuthi ngilala ngalele uma wami mfethulu yabo ngeke ngize ngimlahle isigcino into ezokwenzeka ngizoyidla le mali yonke iphela yabo ngingawazanga ukuthi ngimshiyele nix yabo lonto ekubenini mfethu uyena umuntu ozothwala itofu zami yabo lonto eloke busy vikana nabantu la mfethu bengena bephuma nebhamu bengifuna nebhamu elale ngalele mina la yezolo ngenxa yami yabo ithi angimbone yabo sesingafika nje ekhaya ngalindele angahlala ngihlale ngisho 5 minutes yabo ngene ngamnandi imoto epaka kamakhelwane la semepaka kamakhelwane tshela umjida lo yabo hamba namajida awusu ngihamba nawo 3 ngo drive yabo bafethu engathanda iziphume sonke sikhiphe yonke le grocer once yabo siphatha yonke fesi siqinise ekhaya mfethu amnandi siyabuya singena emotweni siyahamba yabo lona same time yabo take senjalo ngene ne grocer kamnandi ibeke bafethu ngena nayo ibeke le kitchen sengisa ngena base besayibeka le kitchen beyibeka eminyango yabo bengikhipha la ngikhipha 15000 yes khipha lo 15000 ngokubeke phezulu kwetafula la ekhaya yabo lona lapho ngaleyo day ngamnika live imali phela indaba yokuqasha live yabo lona ngindlalela ku coffee table yes o200 wamadrado othola i-coffee table la yabo lona sesakhala lokho memeza soda philana amacala abantu wada phalo kudla ongaka usasebenziswe ma lokudla ngeslip naso slip sakhona ngibe ngisidonsa slip ngizosibo sanamhlanje ngithenge ebox angitshontshile ngona azona inyembezi zomuntu yabo ngibe ngisho ngithi la nakhona ma ambe ngalidaningi nayo idrink yakho ngalimali yakho ngaliti ngishele yona yabo lona so ubona uthenga ma usikhona ukushudile engakuthenga ngala yabo abeshetha ngifuna imali yenyembezi mina yabo funa nje imali zenyembezi mina yabo lona ngibe ngithi hayi angazi ukuthi sayeli lokho uzothatha ngithatha ithishi la yabo endlini shangasi ngetoilet ngaphandle yabo lona njoba ngithatha ithishi ngiyamzulisela yabo lona ngisazobuya ngithi ngibuyisa ithishi ngifuna ukubona ukuthi mase ngibuya ngizobuyisa khona endle imali iqhele etafuleni yabo ngazi eqhamuka ephuma ekitchen eyibuka esuka ekitchen dining eyibona igcwele ikhefu table nabo abashana bami bayibhekile yabo usuba samanga imali engaka yabo lona yabo ngakugcina ngimuza ukuthetha kwakhe kusuka ekitchen yes mase se dining ngibona ngezizo seyibona ke manje imali wathi nyampu uyabona kudala yabona sakudlala lana yabo lona abe ngishona lelo kuze ngivane ngifike ngisho etoilet yabo ngijika le khona endlini ngabuya ngathi nayi thishi yabo mase ngibuya abafu yes sengibuya sengithi naye umuntu uma uthi ayifuna imali yami nami phela indlela bengizizi ngimjabulisa ngayo yabona lungile kasho ngizathele ngihambele yabo lona yabo andile umtshela igogoma ukuthi ayifuna imali yami ayibuhisa yabo babesho umshana amathi amba ubheka isekho uma ngithi ngiyalunguza yabo lona
coffee table siyomile nkwe imali esekho lingo mama ngamadimoni akho. Mfethu ayikho into engizoyenza nami mfethu nami ngizama ukuthi ngitshengise ukusenhlizweni ukuthi ukube nginakho. Why mfethu yabo lezi ngane mfethu kuyizona ayikhohlakele mfethu ayikhohlwa ekhaya mfethu. Yabo. Yikho umzali ekhala makuthiwa ifeel ingane kuthiwa bayajabula ukuthi uphumule uma sibanibani kanti yena inhliziyo ibhlungu ngoba osikhothe nabakhohlwe ekhaya mfethu. Mfethu into enhle lokho nginqoseneni mfethu angiba ngitshela mina ukuthi ngivele ngifike ngicabanga ukuthi ngihleli la ngihleli khona mfethu uma uphizo uvika amacala ami yabona umuntu ongenacala ulale ngalele yabo ngiyalazi mina uma mfethu umuntu okholela umsandazo nophila ngomsandazo yabo ngisho noma kuthiwa mfethu siphi mfethu simabhekene nasomzimi yabo umuntu engibona kahle ukuthi abo mina la abengivele ngithatha isibhamu ngiqonda kuyena ngomsakazo obuchopho yabo kodwa uzothini kulungile phila nokwenzakala konke nikele enkosini yabo uNkulunkulu kuphela owazi yabo abe ngishobe ngibiza sesiguqe phansi ngedolo sithandaza yabo sokhuleka futhi mfethu yabo emva kokukhuleka mfethu nami ngiyeza ukuthi there is that heal eba khona enhlizweni yami yabo mina bro ngikuthandaza mfethu ngikwaziyo ukufundiswa eOLD yabo and I believe on it mfethu and ngiyangisiza yabo ngisho kiphi nakiphi mfethu ngisho ngisenandosi ngise KFC yes yabo makuthiwa ngiyadla nje manje ngibhekene neplate kanje lokuthi ngidle yabo I pray before ngidle ukuthi ngibuka ubani kanjani uthini ngamuhleba ngami uyangihleka anginendaba yabo because lonto sengisizile futhi mfethu kakhulu yabo sengisebenzelile kakhulu mfethu kakhulu iOLD manje madoda so ngalolu suku ke uyahamba kubuyela emumva ke awusababheki lamajita akho afile indungu ngenxa yemali amajita lawa mfethu angisawabheki kanjani mfethu amajita lawa mfethu ngisho ngisangidayisile yes yabo khafule zonke itofu mfethu masengizwa asayi mina machine keeper yezwa okhiphile imishini mina umuntu ogobha imali mfethu yezwa kahle mina bengibaforsa yezwa lokuthi benze lento le yangisola bamba usinabo sebefuna indlela ukuthi nini bakwazi baphefumule bayikhiphe itorini yabo for the sake of vele bayazi ukuthi mina ngiyashisa vele ngenxa yazo lezi itori lezi yabo so sebezama ukuthi bangiedele umswalo phezulu komunye umswalo yabo uyabona ukuthi lapho nomuntu olalele leso story uyaba nayo lo believe lokuthi hayi ngeke baqinisile abafana yabo ekubeni vele umuntu abakhuluma ngaye uyazelwa vele lento ekanje yebo yabo ngibona ukuthi amola ngisenjini ngokuthi ngisho uma washo ngitshela wathi hayi angani bafana uhamba nabo mfethu hayi yonke into bayikhombe kuwena yabo bayikhombe kuwena kwakuthi bashilo basho ukuthi nini ngophethe ngesibhamu mina ngibakhombe isibhamu ase yasambeni nini yebo into engekho mfethu yabo into engekho lapho leso sibhamu ngisiphethe mfethu bengisiphethe yesomunye wabo labafethu yabo kuyikona ukuthenini ube ngathini mfethu benovalo yabo but uma sengakubuza ke nawe ngeqiniso uma ngathi wena ubhekene naleso simo leso wawungenza njani kube kwakubanjwe wena hayi mfethu kahle mfethu njengegebengu nombolini mfethu sithini mfethu yabo mase ijampile mele into yakho ulibamba lishisa lipholele esandleni mfethu sahlusa nobangela nganye kenakane ngalona obangela itheory leyo ipractical inzima yes ipractical inzima but nathi angithi iswena lasibona khona ukuthi mfethu hayi mfethu uyindoda ngempela umuntu engamethema ngoba yini sabafana ngizima ukuthi uthembe umuntu mfethu umuntu uyalithenga ibhanwe ngomlomo yebo kodwa njengegebengu mfethu lasibonana khona uzokho mfethu ungakwazi ngempela mfethu ngimthembele unjida yabo njengoba enze leyo nto leyo yabo uyazi nayo no matter what kind of situation azobhekana naye yabo ngisho ngezovela mina yezolona kodwa mfethu ngizozama ukuthi ngakho konke okusemandleni amafizi adingakalayo kuyona mhlawumbe ukuthi uyaboshwa yabo ngizozama ukuthi kuyona le mali ngikhiphe ngimqalaza yezolona yabo secondly
imali akekho yazi imalini. Yebo lona. Awucabange-ke lapho sebenza into enjalo wena usengakwazi usukhipha i-razor ikhathi yakho umnikeze umuntu uthi ayinayo ikhathi yakho noma mhlawumbe uyithumele ngale ndlela ongayithumela ngalo because ngangakwazi ukuthi ngithumelele ikhathi yakhe yabo kodwa usufound awuthili ukuthi labantu lapha eTofu bayikavula ngawo and bona ba free ngomanje yebo ufuna wena uthuli ufunakala mina high and low yabo lona usengayenza kanjani lo favor ngoba usengathi uyenza lo favor uthi udayisa uyena nomuntu lo sizomnikeza ikhathi yakho yabo asuyabona umuntu mhlawumbe umshanga u10000 yabo mhlawumbe nibengalindele usa ngomshanga u10000 mhlawumbe lindele mhlawumbe u2.5 yabo ayitshela ukuthi nini eshuthi iningi imali wayithola lapha ya yezwa le nto mfethu yabo ayikwani ngamjumpisa lo mfethu yezwa lona usizongiblafa nje ngalo 10 kanti hayi umkhathalela i-razor ikhathi yakhe kuyiyona vele befuna sayithola yabo lona yena siyaqala siyakujumpisa yabo nginqayani mfethu na yobudomo benzakalayo masamajita izolo sigcina mbe sikhulumile nendaba yokuthi eyidakamizweni ongene kanjani ya sike sayikhuluma leyo ukuthi ngihangena kanjani kodwa mfethu ene yezinto mfethu into adathi ngene ama-drugsini mfethu na ingenqamathekeni yabo into kuthiwani uzokuthiwa asumuntu epra wami ngeke uyibanga ithekeni nomuntu obheme unga yabo lona ngiyakhumbula ugcina ushini yabo ukuthi phela sen-interview abantu abaningi ngigcina ngasazi ukuthi ngikhulumeni nobani kanjani so manje-ke iyahamba imali phela-ke imali ihambe iphele uhlele egangeni sifuna ukuzwa-ke ukuphela kwemali shifta manje ungasabuyela ekhaya usukuthi hayi angiyohlala emgaqweni imali mfethu nayo iphela kanjani mfethu ngiyidla la elokishini mfethu ngoba ngitshetsile lo mali bafo to be honest angithenganga ngisho i-under le yeso nje uzongenela esitolo isiyothenga into yokugqoka no yabo bheme unga mfethu na la ngifika khona into engiyolala kuyena ucasha kuyena showcase umuntu obhemayo yabo ukuze ngifihle mfethu nafuna ngibe nesibhemi yabo esomenza agcoliseke ngizomkhanda ngaso ngimbambe ngaso use alalele isitori sami izolona thenga isikhem sami ufuna noma ngihleli kuyena ke ngihlala isikhathi eside yabo lona azangijwayele kabi yabo ngoba yini naye angagcine edle hormone egcine ufuna ukuthi angikhandele ikheke yabo lona angeke uthembe iphara uthemba umuntu yabo lona lo hlala 2 days 3 days yabo hambe ngazuthi hayi ngumuntu okhona futhi masengihamba ngibili angisengiyahamba yabo lona ngihambele bangihamba ngiya kwenye indawo mhlawumbe umuntu esengicabangile angizokwazi ufike ngibambeke nomoya yabo ihamba mali lapha yaphela yabo lona maybe ngoba nje ngifika lesithawa mfethu ngifike lesithawa mhlawumbe sibe ngino 9 to 8000 yabo imali angisangiseli nayo yabo 9 to 8000 yeah 9 to 8000 yabo nalo leli pipe leli yabo yabona useyilesithawa ngizokwenza njani naye into engizoyenza yabo lona and amajita amaningi ngiyabona ukuthi ngiyafika lesithawa angazi into egcine eyenzeka azobona leli pipe afune leli pipe leli mfethu nebona nenyuka adle hormone angawangazi la mfethu afuna ukuthi angigrebe ipipe leli mengigrebe ipipe azomfaqaza ngiyabo lona sekuphikile na kwami lapho yabo lona ngivele ngiyenze angilisuse leduze kwami lama ngisahlala nalo first day yabo second day ebusuku mfethu ngizame imoto khombe lokishini alihambise lokishini yabo abuya ngawe ngoba bese ngibuya futhi washo makazi nje kwakubuya kwakho wrong lokho yabo lonto wrong cause abantu basakubhekile yabo lona basakubhekile yimo into engisizayo la nakhona kuthenini bona abantu lamazayizayo abazange alivula icala kube khona icase nihamba yabo futhi abantu babethini bafuna ukuthathela umthetho ngezandla bafuna ungibamba bona ngezabo izandla yabo lonto bafuna ukubamba ngqi bafuna ungibamba ngqi into abangeke bakwazi abangazange ukuthi bakwazi ukuthi bayenze yabo mahlofo azange athola ithuba yabo ngoba ukuthi ngisho ubaba mfethu ubaba ongizalayo ke yes by the time ngathi ngithi nginikeza inyuko
Yes. Ngithi baba ngiyamqinisa la. Na baba ngiyamazi ukuthi ile nhlobo isigwegwe. Yabona yonto. First yabo nje ngale ngathi ngifika khona ngamamncane. Yeah. Yabo. Fika ngamamncane. Futhi ngahambe ngafika ekseni ngafika ngekho umuntu. Yabo. Amfonela uma wathi manje kubi. Yabo lo nto ungawabona ukuthi ngingala efolweni. Yabo. Bayisethini manje uthi uma wafonela ubaba yabo lona. Ngingazi mhlawumbe uma wafonela ubaba ngingakamfoneli. Ukuthi just in case mayefika uphilana ngalapha. Futhi lapha ethuna mengifika yabo. Ngifika nje ntambama ngabo 8:08 kanje yangu. Fika ubaba uselele la yabo. Njengoba elele iroom yakhe ngala ikamero lakhe ibathroom ecenter yabo. Bese kuba enye room ngala eyikhishi yokuthi room yabo. Ngingene mengifike kahle kahle la fika nje sengisethele yonke into yabo. Mangifike uthi baba inakho ukudla kwakho lapha nofesuna nazi into zokugqoka yabo into zokushintsha yabo. Nawo manje ugeza yabo. Ngiyibuza ngiphendula uthi awu baba besazi ingane ukuthi ngiyeza yabo lonto. Hayi ngeke ngibe novalo kodwa ngithi hayi kube khona into hayi angamtshengisi yebo lona. Angizami ukuthi ngimbone ukuthi unjani yabo. Uzoya kanjani ngabe kuyena yabo. Khiphe le mali yabo. Khiphe le mali mangithola ngikhiphe phakathi ngikhiphe 2000 bamba 1000 ngihana ngihamba 1000 ngaya. Uthi angimnikele yonke 2000 kube khona into hayi ayimnike 1000 yabo lona. Ngimnika le mali le fethuna insuku zakhe zokuthi uswanke ngiyaza kanjalo. Yes. Yabo. Uhola mhla 25 ubaba yabo. Bese bengamasipala yabo. La mhlawumbe umhla 18 19 20 yabo lona. La ingenalutho khona yabo lini. Kodwa fethu ngazi ngimnikeza imali wavuna ukuthi hayibeki lapha. Wangafuna ngisho uzayibambe ngesandla. Beki lapha eduze kwe TV. Yabo lo ngithi na how. Hayi alright. Sathi 1000 lami ngilishayile eduze kwe TV. Sengibeka phansi imali athi mina uyithathe le mali. Yabo. It's quiet ngisebenza khona. Amimfethu ade ngimsiza ngasekhaya umgazi uthi owakhe izindlu. Yabo so bengikade ngimqovela udangi ilabor lakhe ngimsiza. Eloke nginika u-half half sibeka kancane kancane imali. So manje suphelile umsebenzi bese nginika ibalance yami yabo lona. So namzinzi ayicela ubambe nawe la ngibambelele imali. Yabo. Athi ubaba ayibeke lapha. Yabo lona hamba ogeza ngathi. Yabo lona. Hambe ngiyogeza yabo ngijikele ebathroom. Yabo. Yazi bafuna ngijikele ngale bathroom. Ngikhumule mangikhumula zalo. Ngikhumula yonke into yami ngibeka la. Yes. Eduze kwami. Yabo because amabhlukwe engiwagqokile anemali. Yebo ngifuna istory. Le ngube sengishintshele zona ukuthi nginikeze zona ngigqoke zona la. Hey. Angizwa lento. Yezwa lona. Ngigeza ngishaya. Ngishayisa ubwaqi. Yebo ipasi. Yezwa lona. Ngize nje ngifike kuyena abone ukuthi ngigezile nginuka nensipho. Yebo lona. Ngithi. Senje ngisela nogeza. Sashaya singaphezulu. Iringi ifoni yakhe. Yabo. Mayringi ifoni ngithi ngiyamuzwa uyibamba fast. Yabo lona. Mibambe bethi ya usekhona. Khona. Yabo lona. Sayi ubaba balo wakhuluma naye kanje. Ngiyabo lona. Ngiyamuzwa uyasho ukuthi hayi usekhona. Yabo. Ngivele ngifuna ukuthi ngimbuze ngale nkasi engakayivali ifoni. Yabo. Ngithi nawe time uma leyo ngikhulumisa naye. Yebo lona uzingikhulume naye time. Yabo lona asiyeza ngiyazivula isicapha sase bathroom ngifuna uzokhuluma naye uma. Yabo yonke ngizivula isicapha kanje sase bathroom. Abethi ayakena uma wakho lokeza lapho wena. Yabo. Bamba ngiso hayi alright. Ngibuyele ngala. Yabo nje ngibuyele ngala bathroom zalo. Ngisule lonke leligwebo lensipho. Yezwa. Sathi ingubo zami lezi ngigqokile ngibuyisele ngithola sathe la into lezangikhiphele zona ngifake ngaphezulu lezo ngigqoke ngaphezulu kahle ngibhanqa yabo. Suke emva lapho ibe ngiphuma yabo. Mangiphuma ngiyangala elokhuzini ekamereni lakhe ngiyogcoba i-roll on yabo lona. Manje ngiyogcoba i-roll on hayibo. Baba usevukile useshaya ujazi wakhe la usikhutha sejangakhethi amabhuzu. Hayi nathi kuyosetshela abuya phi kade khona le yakhona bamba uthi baba
uyangigwegwela yabo leyo nto sesuke emva lapho wona mfethu yabo nje wangigcobela lo-on ula nami kanje yabo ungilusile ngibona ukuthi oh yabona mengamjumpisa uzofuna ukungibamba ngqi yabo leyo awusingidedela igazi sengathi angimboni angimnakile yabo leyo abethi ayihamba odla ngale yabo leyo yabo nje ukuthi angihambe ngiyodla ufuna ukuthi angiphushele ngale kitchen yabo leyo ibe ngithi oh hey awusindukhuza ukudla kwami yabo leyo gcobela ongamnandi ngibuyisele ngokungqoyo kahle suke ngala ngithe ngiyale sengidlula la epassage yezo ngiye kitchen yabo ngithi nawe amanzi ami ngiwachithile la usingichitha amanzi ami yabo leyo ngithatha amanzi ami la thathe nelokhuza yami la nengubo zami yabo leyo thatha ingubo zami kahle kahle la lezi lokhuzile yabo ngase ngifaka basket yabo leyo kanti ngifaka ibasket yabo ngiyayibuyisela ngaphezulu ikhipha lezi athi ngigqokile ngibuyisela ikhipha ngaphansi ngifake lezi zakhe ngaphezulu ikhipha yabo ngoba ngezansi sengivele ngifakele lelinye ibhluka ayitshela ukuthi ishintshe ngalo yabo leyo athi yini sunefoni yabona into eqombile phaketheni yabo ithi mina hayi poponyana le wefoni ngibe nguthengile nje ebengivuka ngihawe ekseni yabo le ngifuna 30 rand yabo kanti 20 yagwaya ngabona yes la ngabona khona so uyangipikitela uyangikhuthuza ngamehlo yabo sula namfethu thatha amanzi la ngiyowachitha manje ngiwachitha eminyango mangiwachitha amanzi showcase funa ngiwashe indishi yabo leyo ngeke ngibuye indishi ngawashe ngoba uzongithethisa yabo leyo kodwa ngaleyo day ngabuya nayo igcwele igwebi indishi azange ngisethisa usangana nawusabuyelelana endlini yabo leyo hayi futhi ungilusile bafo ula yes ula nami yabo leyo manje nginokumhlonipha nginusa ubaba mfethu yabo leyo ekude manje ngiyabova sazuza ngiyayicindezela yabo leyo ngithi hayi lo mdala ngabe umuntu omdala engidlule umuntu omdala mina lo umtshengisa ukuthi ngoba isebusuku la yabo leyo ngibe ngithi su step yangala ngaphakathi yabo leyo mangiya ngaphakathi fengishonele kuzini ebathroom mangiye ebathroom ngithi ish azi na ngishawe sizosi ngetoilet la yabo leyo thatha ithishi kamnandi asoyaphi ngithi ngetoilet yabo leyo ngifuna ukuwashana le ndishi le igwebu yabo leyo athi ayishinda bendishi igwebu uzokuwashela ngihambe etoilet yabo leyo yabo nje bese ngihambe ngetoilet ukhiyile yezo leyo abe ngiphosela ukhiyi yabo ukhiya nginika wona bafu ngishawa into yami unabo bonke ilo phaso yena wasemsebenzini unabo bonke ukhiye bale ekhaya nanokhiye basemsebenzini yabo leyo anginiki lo wale ekhaya unika lo phaso yena yabo engisi mangihamba nalokhiye lo ngizoyiqhatha nebhizi ngoba naye ekseni uyavuka emsebenzini yabo leyo emsebenzini yena umuntu ofika yaqala afika avule yabo leyo uzoba nenkinga yabo leyo 1+1 ngizokwenza njani hayi ngamjumpisa ubaba uzogcwala la yabo leyo uphuma yabo nje wangiphuma egate yabo ekhaya usuku i-room ngala ebathroom center kuzoba khona la indawo encane engasi ipassage besiba negate yabo awumevalele igate bafu no way out no way in emawindini khona amabhedla gas yabo leyo ithina libhadi yabo njengoba sengizophuma la nalokhiye nethishi yes abe ngivulele usevale ngisho ukuvala abe ngivulela ngengithi ngisho ngithi yabo noma engaphuma la hayi seyicacisile ukuthi uyangivalela yebo leyo nto angiseke ngisaba nayo ichance esibili ukuthi ngiphume yabo yabo futhi sethi qha igate engidedela kanje livula yes kabe nginyathela istep lesokuqala yebo leyo still usangilandela ngiyasho ukuthi usazobuyisela igate leli yena yebo leyo elibuyisele ngaphaka evala igate amevala igate mhlawumbe bese ngushayile for step ngiyaphambili mina ngoba ngiyazi uzongilandela yabo leyo itoilet lingemumva ngale ka round yabo umva ka round kumnyama uma ngidlula round mhlawumbe ngishaya about 20 steps kuyima ngifika etoilet yabo bese ukuthi la emva kwetoilet ngaphezulu la amathuna yabo ngale ekhaya la emathuneni kwenile bafokushaya ngokhulu olungaka yes skipper ngisigqokile simhlophe ngigqokise sona yabo powder blue yes sengimuzwa nje lesifanga igate elivala umshuthu hawo bese ngisithele khona la round yabo ngiphakamisa inyawo yabo yasuba busangilandela noma ngiye toilet
hawu yini kangaka yabo ngiphakamisa inyawo senje ngijiki khona la round mfethu abe ngithatha ithishi le ngiyibeka la phansi ngambekela okhiye bakhe laba labasemsebenzini for the sake ukuthi ngiyamzwela ukuhamba nabo yes yabo ngabe ngibabeka la ngabe nginyuka la ngangena la emathuneni awuma ngifika emathuneni la mfethu na yabo nali ithuna lesi stereo yami la mfethu akhumula iskipper lesi abe ngilala la eceleni kwesi stereo lala phansi la emathuneni yabo abozalo ngisengilala ngilithi ikhanda yes obhicini la uqaqadolo kanguzwa udizili lapho weveni ushopho kwini uzongena ekhaya ngibona ngo bright lights ngene ekhaya igcekeni yawo lona sengene nje imoto baba ngalo uyangimemeza Philani man sibalekile lo ngishit futhi uzobaleka shilo uzophelile yilalele le masonini ngiqobele phezulu yabo lona hawo shuba bathayi sebalekile lo mfana yabo lona lapho la ngihleli khona ngihlele efolweni yabo baba ngibizela amaphoyisa asefolweni yabo lona sawazongibamba yabo ila ngithola khona ukuthi labantu laba abayivulanga icase number yabo bafuna ukungibamba bona themselves yabo lona baleke ngibona kale ngihlale kubangani bami la ngihlale nabangani bami ngifike mina ekhaya yabo ngifike mina fike ngishaya igceke libe clean yabo abuye entambama bebuya entambama abuza hayibo bade la athi shana igceke asuma hayi mina yama asuba bayi ngiyangitshela uphila nantela yebo yona yakhava ne olodrinan asangikhava mamncane athi ubaba ngiyatshena philana kade la yebo ngeke ungitshele mina philana ushaya igceke libe nje yabo ngisho utshani la utshanini ukuthi akukho ngisho iphephe lo ngisho induku yestick sweet le ngisho lento emhlophe yezinki ukuthi akukho ngisho yona yabo lo utshani ibreakiwe le tshana akukho ngisho utshani obudala la yabo lo utshani thuli uthe dubu green yabo lo ubhuqu ushaneliwe ngeke uphilana kade la philana ushanela nje igceke asusuma half bathi bezogcina beqabana ngempela so baba manje ngiyabona ukuthi ngenza isilemo lokumfihla ngabushuthi philana ngiyabona usekhona le round nakahambile mangibuya ngakusasa umafia yakhala ibhati aseyona ngikhasa nobaba wakho yabo baba wakho uyabona usukhona la ubonga ngegceke hayibona isinanje nathi ngiyakutshela baba wakho uyakubona uyakwazi uyazi ukuthi wena ushanela igceke kanje yabo asoma hayi yazi nge weekend uzobe khona ugogo wakho yabo enzile itiye khona ugogo yabo fika ngifika nge-weekend ngifika ngiclean ngithi ake ngangibambe ngangishaya phambi kwagogo ngeke yabo fika la kamnandi ngiphesa ibhodlela lagoloko shayisela isalukazi ibhodlela yabo siyashibiza hawo sibonge isincimezi salukazi yabo ngomuntu nje oright kusona isabaseleke wabadinga hayilokho yabo lona hayi sesinje aqeda kudliwa asangiqoqe izitsha la ngilahlisa khona yezwa asangiqoqe izitsha lezi ngizambisa ngalendlini vele mina ingane khona la ayizalo ngibambe izitsha lezi ngizambise endlini abo ngazi nje ngene ekitchen ngibeke itray ngazi ngithi gqinsi abe ngizwa ngengiyidegethini siqhafa yabo athayike ukungitshele kahle ke namhlanje ukuthi iphi le mali yezwa abesibabe imali angiyazi yabo lona tshela ukuthi lapho ngivale endlini ohlala kanjalo ahlala ngathi nogogo angibuza ugogo ukuphilana yabo uthi hawo samthumile lo yabo kanti usalinde ugogo usahamba uzafuna ukungidaqabula yes awumemezi kathi wegogo ngikhona face ngina ngisho ukumemeza bafungwa manje mangimemeza ngeke azangizwa yabo lona ngizwa nje nami mfethu nenxusenini sebeyaphuma bayadlula yabo lona nami ayandu yangitshela ugogo yakade kubuza la kanje ingane mfana sekhaya omncane yabo lona say what the fuck idiniwe la yabo lona bamba nje ubaba ngeke ungayami la yes lengihlala ebathroom thiphele ngami ngibheme ngizivela uzongishaya yabo lona ufuna ngishaya kahle ngibhemile keep your home ham ngibheme waze fika bafunga ithinga ibhahade ebathroom yabo ngiyaconsa noma ekhuluma nami anginanhliziyo uyabona ngiphendula isizwafu yabo lona fuck impilo engisanendaba yabo lona this time
into ofuna ukuyenza ngiyazi vele uzofuna ukwenza noma yini yabo manje kulindele usonze noma yini ngizamile ukuhlonipha ngazo zonke indlela ngiyabona ngikulindele ukuthi wenze noma yini ngiyabona kodwa wazi ukuthi okwenza kumina uma uzokwazi yabo and uma mekwakwazi wazi ukuthi ayishubi likujampele wena yabo uyazi mengatshela uma akadlali toqala uma uzodina nokuthi ngidina ukuthi ngila kamamncane ngiyabona lonto awuma ayifuni indaba ngamncane ngiyabona ungena manje la kamamncane ngiyabona uyamazi naye uthi uma uhlala isitekusihlanyana isivala mcimbi ngiyabona bafuna ngibulala ngenduku yebo kunjalo kunjalo iphezi yebo umbulala ngenduku bese ngiyikhiphe le mali ngizophezu angibulala futhi ngenduku yabona umbulala ngenduku uyezwa ngabantu manje into esisitori la nala efonini khona isitori esishayiwe samakwerekwere yabona honto kodwa sikude nemfesuni yabo kuthiwa khona isitori esitshontshiwe kuthiwa khona umfana ongaziwa ophethe imali ngibona ngaya nemali yabona so senovalo ukuthi baba ngenze mhlawumbe basola ukuthi mina ngazi ngicela ngifele into engekho ngona ngibambe alien ngoba yini uyazwana nenduni yabona and enduneni ngokuthi usuka la Fesuna uya kephi uya la e-Total Garage yabona aphela ngisho 5 minutes ngabo iqala ungishaba mhlawumbe ngishaya ngabo past 2 yes ngishawa ngithi ngifuna ukuchama yabo donse ibhakede la 5 liters sichamela la engichame bafo mfethu thatha le bhakede angithi qungalo lo mchamo dabula ngenduku futhi kumuvele wayicamera phela kumvele ngayichamela straight angidabula bafo ngemvubu yes ngishawa apho ngishaya nje zalo futhi ungibophe ngentambo kanye intambo yembuzi yes yabo nje la nge-scratch la nasi lo break lo ubona la ngisokuba omunye nawo kade ungalalo ubuzo ungasaboni move lola la maphakathi buya ilokhuza lento kuspike le yabo la nje esila yabo ubophe kanje ngentambo yembuzi yabo ngibulala ngenduku wekade kuhalela imfethu ngibulala ngenduku yes ngibulala ngenduku manje into esembasele usenini angiyikhiphi le mali yabo abuze iphi imali ithi mina imali sekhaya embokodweni ngiyiqebile emva kwethoyilethi ngishanga leso sikeleni yabo lona yazi njengoba ngitsho leso sikeleni yes ngifuna ukuthi afonele uma asabayibheka imali yabona nje abuthi amefonele uma ngiyazi ngimenge lokuthi ngizobene ngihayize le ndlini mama yabona ngiyazi uma uzozwe efonini yabona lapha asenasizo obusenga ngiyeke yabo ngiyazi uma ngizuma ngihayiza manje uzongena uma nge-Uber la e-6,000 yabona afika amphiphiza ambonise nabantu mamncane uyazi ukuthi yakalungi ngiyabona enoma ngeni vena sefika emisangweni yabona ammemeze kwaSantoni yabona wazi wasiza ukuthi ifethu aphumele eminyango yezwa nephumele eminyango le nefoni imfethu yabo bisho ngithi ngokukhulu wosizwa yilokho yezwa kumele eminyango nefoni la akhulume la noma yabo asoma naye ngiyawa akho ngane la ngizotshela ubaba mase fikile ayimbe manje hebheke yabona futhi uma imbuyele ingqondo ukuthi hayibo uphilana ngathi imali igqitshiwe ngoba imali kade yena ephethe yabona khona something wrong eshaya amanzi la yabona namfethu ngabo sekusenjalo bafa ngithatha ubaba angise enduneni yezwa onje bengise enduneni ngokwakhe ngisayophela induku futhi uyahluleka ukungikhiphisa imali yabona seyonginikela kulezi insizwa zasenduneni ngiyolala ebhenchini nje lapha yampethe inkodla insika zingibulale ngenduku yabo kokuthi ngase ngingena ngafo enduneni ngiyafika nalo ibhenchi yalibekiwe nazi imvubu ihlonyiwe la phezulu ngirawuni yabona ibisha induna ibithi induna hawuthula iyona ke le ndoda le athuba be asawuthula ufana kanje yabona hayi ngiyaphenduka na amanje mhlawumbe more than 20 yes ngoba babendawo bangilindile la yabo ibisha induna ufana yaphila sebaba kuba ngisawufanga ngisawukhipha ngiyaphila mina ngibona ngimahlonto ngiphasheni imvubu yabo lo azimfana wami iphi imali yabo
ukuthiwa uyithathe ngale esitolo sangale esigodini yabo lona vele ngife ngithi hawu kodwa Nkosi yami yazi umuntu uyalifela icala ngalazi yabo sabo nje ntoni baba dala kabi mamngaka yabo ukuqambela kwamamanga ngeke uze ukusiza yabo into engizokutshela yona engizoyisho ngayifela ngisho ukuyifela yabo nonto yize noma fana nokuthi ngigqobisa mina ngiyazinikela ecaleni nami ngenzile kodwa vele sekho singenzela wena ukuthi ukholwa ukuthi lo engishoyo kuyikona ulungile baba yebo imali ngasitshoko ngalo imali ikhona imali yade ngiyidla kodwa akuyona yala efolweni yangasesitolo sangasekhaya ikephi ngakini yabo ngithi hayi amakhuthu embokodweni ngiyabo lo induna ngakini uba ngithi mina uMakhanya uSicefe athi uMakhanya uSicefe ngine number yakhe phela ngithi awungcono athi ngamfonela ngithi ayimfonele baba yabo asha memfonela abuze khona inkalo eselike yavula kanje isinduna ngasekhaya alikho yabo lona asuba bayi sifonela uMaphuza yabo lando amaphoyisa asefolweni yabo athi amaphoyisa afika amaphoyisa le ndunini athi amaphoyisa ayike lungile ke baba somthatha ubhana sambe naye kodwa sicela icase number yabo ngoba lento ayenzanga la akuyona yala nje simthatha fanele simthathe simise police station ngakubo yabo lona bese kuyibona abambophayo ke abam-assendayo yabo lona funa le case number yabo lona case number yiko babenze njani afonele umfazi kakhazini wami yabo lona omdala nesto wakhona ngale store yabo ayisefonela yena bafu basho ngenhliziyo ngathi yamazi ukuthi umalayitani yabona ukuthi kwazi ngisho emtshela ngisho umtshela wabe ngamuzwa mina efonini emncenga ethi kodwa mkhulu songaze uzombulelise kanje uphilana uzombophisa ingane yakhe ayike indlela ebengenziwa ngayo mhlawumbe ihlale phansi ekhulunywe le ndaba wathi baba ngiyakutshela ngiyamdala ngiyakuthuma wona usunevume ukuphendula mina uzi ngithi ngilibeka ububeka wena yabona ngiyakutshela ngithi iyakamkhize ufike ufuna icase number yabo lona yalicala ithwala enziwe yibona uphilana yabo aye khona kamkhize yabo mesho yena yabo ifika kamkhize asefuna icase number athiwa icase number yiko yabo lona kanti uzosenjalo abethumela ingane ekhaya lo sisi lo eyotshela uma yabo lona uthi nangu kuba benza kanje ngibulalise efonweni yabo kanti noma uyayisenza lento uthi hayi kanti msengeke sokafona kanje ubaba kanje siphilana imali uyigqimile yebo lona amave nahlanye yebo lona athi manje ngiyakhona yes past 6 lapho past 7 yebo lona zami ukuma imoto khale khona just ngathi ngiphume endunini nayo imoto imile esangweni abe ngisho ngathi awumana ke lo yabo ngibona ngemoto yakagasa amakhaleni ngasekhaya mama badlala naye stokfel yabo naye miri ngiyabona manje ngiyaphuma ngaphandle nangu mama wagasa yabo lona nangu ufana seladleni ubaba lo umdala ubhuti wami yabo lona yilo ufana wakagasa udrive imoto usebengenile ngaphakathi bathola usasikho athiwa sendunini yabo wathi uMaso linda lesangweni singeni yabo lona bamile ngaphandle yabo la ngaphakathi bese thini ngisho ithole induni ukuthi hayi le stove akusona isala efolweni yabo esangaphandle njengoba nobaba naye sengishaye kanje sithi baba ngikhipha imali ungishaya fanele seke uthinini usola ukuthi esala yabo lona yabo akasashayisena ngangqubuzene kahle yabo kanti baba ngithe ngimnika leli 1000 leli yes wavuka ngakusasa fethuna waliphinisela khona ngqo esitolo la ngithathe khona le mali yes avuna afika nje wathi ngifuna imali enyembezi nayi imali inafika eshiya kumina yes angimazi ushone ngakifika washiya le mali wahamba yebo lona eyizwa lona that the first evidence itshengisa ukuthi hayi mina ngempela yebo lona fika futhi umzali wami yabo uzoyiletha le mali yabo le 1000 leni sithi avuna ahlanyisa ngisho uma wathi ha unika imali nje ukuphinisela khona hey akuthi ubaba kuyakubulalisa straight wena yabo lona ingabe ngahlanya bra wami hezo asawuthi abonga shonga imali yami ongayifuni yabo lona thize ngase ngifika nje sesiyaphuma ke endunini la sihambe encenga yabo sesahlele endunini bisiyashoka induni ithi hayi mfana wami kade siyakuzwa yabo uyindoda ngempela ngoba manje uthe uma uqala usho ukuthi okukhulumayo ungakufela yabo
hayi sengiyabona nami ukuthi ungakufela ngempela kuba ngisho amaphukwa asho ngisho amaphoyisa athi hayi uBoy kuyacaca ukuthi inhlanhla yakhe yayibona ake simthathe thina case number ingekho futhi siyamshiya yayibona ahamba amaphoyisa yabo sekuhamba amaphoyisa wabona nobaba uthi ayikho lento ngathi uyena wrong yabona ngokungishaya kanje sengibhonyeni bafu sengibhonyeni lapho yabo ithini induna ethi ayike fesu fana adubi abone insizwe egcwele la sezimkantshobovu zikulindele izizweni zolala la ebhentsini nazi induku lapha sezigrisile ngamafutha imvubu zinje zizokucacabula la wena ukhiphe le mali le ngiyabona so manje ke awuyibhodliseke insizwa lezi ibhodla ukudinga lokho ngokuhamba oluncane yabo ngoba ziyazi ukuthi zizwini nemali yabo ubona soba ngishanga esikelini la babona sicala ngiyalwina kodwa sicile safunza ukuthi ngiyikhiphe imali yabo ngithi hayi ndona lokho akuyona into enzima inkinga yabo kodwa ngenxa ukuthi nini amandla manje anginawo yabo bengacela nje ngithanda ukuthi nini ubaba ngiyazi angangisiza ngilekenele yabo ngalokho kodwa yabo mina kusasa bengizovuka ngembodweni zami ukuthi imali ifike ngiyimbe mangibuya nayo ngiyithengele lokuhamba lensizwa ubaba udlala isitokufela sakho lokho yabo yayizo leyo goloko into ahleze nayo yabo ngiyamazi emalini akanalutho kodwa ugoloko ngithanda nayo mhlawumbe una 300 more than 300 spokeball wamabhodlela agcwele ekhaya yabo ngicela nje ubaba angiboleke amabhodlela amathathu nduna goloko yabo bese ngizama ngamakesi amabili abhiya ngiyabona bengicelela nje ukutshengisa lokho ukuthi angidlali into engizoyenza ngempela mina ngiboleke ugoloko baba bengacela mhlawumbe noma wena ukuthi ungithengele amakesi amabili abhiya yabo kusasa mina yabo mawubuya emsebenzini uzobuya amakesi akhabhiya ela yezwa egcekeni kwakho nala mabhodlela amathathu agoloko kababa ubaba uzowalanda la kwakho ukutshengisa ukuthi nini ngiyafunga ngiyagomela ngeke ngikwenza uphuma eceleni yabo ukuze ibhodla insizwa lezi ngoba insizwa ngeke ikwazi ukubekezelela indaba yami yakusasa yabo asayi ngiyakuzwa lapho uyizwe leshoyo yabo kusho indoni yabo ithayi ayikho inkinga mina ngakusiza ngamabhodlela lo ngamakesi amabili abhiya yabo ashe bememeza umfana indoni ithayi akhipha amakesi ahamba wathenga amakesi abhiya yabo abomamiza lofana ngikhipha imali inike mina yezwa imali yabo ithi akunike lofana ahamba uthenga sizoba ngiyinika wena imali ngoba ngifuna ubose unike owena yamukele futhi nje kahle imali ngimnikeze yabona cela ubaba la baba fona fanele ngomncane ayandakeze namabhodlela amathathu yabo esimini sakholoko enze namabhodlela owalezi ngibona so oshiya amabhodlela agoloko esingisayi ngiyasukuma isinduna abantu yasiduba ngalo yabo kufanele ngivule la ngishaya Steve vule la shaya Steve kamnandi vula ubhiya lo shaya ubhiya just ubhiya agcina ngihamba nawo yabo kesi sayi cela ukuba indlela ndunami ayithi hayi ayikho inkinga mfana aduba ngaphululeka phume ngihamba mina ngiphuma ngihamba bafuna ngoba buya ngilandela la yabo nobaba omncane yabo sebeyangilandela sengenduneni bese kuyibaba ubaba omncane uSibaraka baba yabona ufaba kama omncane wami yabo sengibona bobo 3-4 ngami yabo kade ngishaya ubaba la yabo hambe indlela engikhulumisa umuntu yabo sezama ungithambisa mina sebethi hayi wena uma ufika ekhaya ufuna ufika ekhaya ufike ugeze kahle geze ube right mfana wami udle yabo ulala uphumule kahle yabo lona ngalokho uhlala kubangani bakho lokubaleka uhamba uhlala okhalweni yabo ukhona umuzi la yini la yabo lona ubuhlala phansi kini yabo ngalokho ngithi ngiyabuya emsebenzini kade ukhona kufanele igceke ubuhamba ubaleke hayi yabo ngasilwane hayi yabo kusazi ngifuna ukufica la emsebenzini mangibuya emsebenzini ngifuna ukufica la egcekeni bonso siyangayina lo yabo usuhlulekile lento yakhe yabo ngithi ngiphuma nje ngithi sawu nangu uma yabo lo awu osingene ngaphasi ngithatha ngokwami showcase yanto azoyisho lezi manje ngithatha ngokwami sambeni yebo bingelele kahle uma same time awethu manje
awusathongo ngokwakho ufana sikhombe embokotweni yebo lona yena ngaphakathi wamqala wabemhliphiza ibhadi la emhliphiza ibhadi yabo kwamamncane zangaze zaphuma ngisho ukuphuma ngisho ukuthi angikhulumise lokho wangikhulumisa azange azangikhulumisa kodwa ngokulalela kwami umamncane uyamvikela yeah kodwa uma wakho akamfuni ukumbona wena ngobuqiniso bakho ungathini ngomamncane mfethu ngenxa yestory yabo umuntu olaleli uzwa kanjalo yabo mina njengamuntu omaziyo nangamehla enyama nangezinye igigaba esengingadlula kuzona naye yebo lona ngasho ngithini abekwenza ubezama ukuthi akhuphule isithombe sakhe mhlambe ubaba yebo lona isithunzi sakhe kubaba yabo lona kodwa ngokusave umphefumulo wakho asimnike imbali zakhe ngoba baba wakho ayesekuphiyela ya bese singasho njalo kodwa yizi nami noma kunzima ukuthi ngisho njalo ngoba manje sengibile egigabeni eziningi mfethu empilweni mhlawumbe kwangizwa mangitshela ngithi mina ngisho ngidla iKFC noma ikephi ngiyathandaza yebo lona yabo lokho ngishiswa yini beke mhlawumbe uzongibuza ho mina bafo ngizokutshela into ngokuzuza uyikhole mina zalo ukuzwe ngalento ekuthiwa ukukhaphuka kweplate esandleni kumuntu yabo angizwa ngabantu bethi ngitshela into engayizwa ngingayibona ngingayizwa komunye umuntu engayibona komunye umuntu no ngitshela ngento eyenzeka kumina live iplate leli leglass lasiqhephu esandleni yabo so into enjenganalezi zona zonke izinto ezenza ukuthi noma livele iside lakho ukuthi ube ngikhava kodwa ngibe ngisi yabo kunokodwa yeah no mfethu asivale mfethu ngeke yebo ngathi sino 2 hours manje mfethu sila ayi ungafisa ukuthini sesivala ebantwini nasentsheni mfethu engafisa ukusho mina mfethu nasentsheni nje kakhulukazi mfethu nabantu abeza ngemumva kwethu kakhulukazi abasafunda yabo ngasho lesi ongakasazi isidakamizwa oright engasazi yabo osesazi aqinise emkhulekweni azame ukuthi ahlukane naso yabo mhlawumbe osabhema insango osabhema ugwayi osabhema uhablo yebo lona ngoba ungayibona ubhema ihablo kanje yebo lona vele mfethu ngisho imoto noma iduma iqala ngo gear number 5 iqala ngo1 yebo lona ngeke ukuthi ungene intuthwini into eyisidakamizwa uqala ngamahunga ngama-cocaine no qala ngabo ugwayi yebo lona ngasho ngisimo sabhema ugwayi sabhema insango sabhema uhablo kuselula kakhulu kuwena yebo lona yeah there is a way out yebo lona zama ukuthi ulwe mfethu ngakho konke osemandleni ungayiboni uhlukile wena kunomuntu obhema ihunga yebo lona because uzoyibhema ihablo mfethu uyibhema iflavor lehayi kuye gcina kube into esayingeke hey ayizingisayizwa handle iflavor uthatha iflavor imixe nensango yabo lona uma imixa nensango ke lapho isukushaya once yabo because first thing uma uyidonsa ngehablo noyidonsa ngedama nabo ngerizla hayizi ngokufana yabo leyidonsa ngehablo ibaruza straight yabo lona is a fast straight kwi-mental capacity yabo lona shayment mental capacity straight yabo lona ngisho imedula oblongatha lapha yakwazi ukufunction yabo lona ingqondo yakho nje lapho ibe into engeke track ingqondo yebo lona lo ibhema ngedam mhlambe ngamthatha 30 minutes ukuthi uGuft ufike engqondweni but wena ishanga ibaruza yebo lona within 20 seconds yebo lona isifikile engqondweni so ngizama ukusho mfethu engakusho kakhulu ukuthi bani lo ngakasibhema isidakamizwa ngicela ukuthi angasibhemi yebo lona idakamizwa kuyona into enhle yabo nje okusho ukuthi idakamizwa zidakamizwa mfethu na ayikho into enhle ngazo na mhlambe ngakusiza kubuyisele phambili kodwa nalapho kwenzani ubulalisa kusasa lakho
yabo nami ngila ngikhona la nje ngamanje angisani ngangayitshela ukuthi ngo-end up ngisemgaqweni kanje yabo lo mangibuka i-future yami nami ngangumntwana o-right ifesuna okhule ekhayeni eli-right yabo enesithunzi eli-right ngumuntu nami oyisibonelo esihle nasemphakathini nakwabanye yabo lo kodwa manje ngilala ngikhona emgaqweni ngidle emgqomeni ifesuna ngibathe i-cardboard ngibathe uplastic yabo lo akuyona impilo le yabo lo yini ongazuthi ungasi ungayigeni ulale emgaqweni ulale ekhadibhosini yabo lo yabo nothing yabo lo cause lapho yini mfethu ugcina uba nani overburdened yana stress mfethu ugcina uyinikela mo ema-drugsini ngani lapho usuyayicindezela yabo instead ukuthi uzame ukuthi ufight uthole ini way out yabo lo and unzima kakhulu mfethu ukuthi mfethu uphume ema-drugsini mase uzowaduba ngisho ikhaya yabo lo so mase seduze kwekhaya seduze kwabazali mfethu zama simhloniphe umzali wakho umlaleli umzali wakho mfethu umzali wakho asoza akubhayizisa nomuntu angaphandle kunomngani wakho mfethu yabo umzali wakho uyakuthanda kakhulukazi uma wakho wakuthola 9 months eswini ukube engakufuni mfethu wengenza ngisho i-abortion ngawe yabo lo kodwa wakubekezelela bese wakukhulisa mfethu can you imagine isikhathi sakho lesi mfethu yonke leminyaka mfethu nje wena mfethu ukhula ufunda mfethu uye esikoleni le mali akade uyiphatha ukhera mfethu lama equipment akade wasebenzisa mfethu nama expenses lawa i-uniform le stationary long sonke saleminyaka mfethu futhi nje kufanele usiphosele emoyeni kanjalo yabo lo yabo nosiphosele emoyeni kanjalo mfethu ukhumbule lento ubungazenzeli yona yabo lo nto ubuwenzela lo kade kwenzela usikuthini kuyena yabo lo ungacabanga masiswa kuwena lento yenziwe ingane yakho kuwena uthi how does this feel wena ungafila kanjani yabo lo so nami lokho engikushoyo hayi ukuthi mhlambe mfethu into engayibona ngathini ingakenzeki into engiyibone nami mfethu isiyenzekile usuphakathi sengiphakathi edakamizweni so engizama ukusho ukuthi nini bana ngiyamfisela noza ngemumva ukuthi angashawa itshela ngishaya nami yabo lo njoba ngila nami ngizama usenini ngitshele nongazi ukuthi nini mawuhamba ngalendlela leli mfethu kunogibo kanje kunamatshe kanje kuneyinkingi kanje yabo lo obhekana nazo yabo lo ngabe wena ukwazi nisumelane nazo yabo lo mawuza ngengqondo ukuthi ukwazi ngitshele ukuthi nami ngangitshela kanjalo yabo lo kodwa nakho mina ngi-end up phephi ngiphelele yabo lo mhlambe wena mfethu uza ngalowo mentality nje mfethu mhlambe mfethu angathini mfethu awukho blind even nangendlela engangiblind ngayo mina yebo awukho fit enough nanokuthi mhlambe ungakwazi usumelene nawo lama circumstances yebo mhlambe ubona angeke uzuzuku ngathini mhlambe uzofika ngisho ku stage 3 yebo lo uzoba nebhadi mhlambe ufike ngisho ku stage 2 yebo lo so please mfethu nizame ukuthi mfethu ugweme mfethu ungayisondezi nento ethi isidakamizwa bese sisizi ngalutho kodwa nje mfethu sidestroy impilo yakho yabo isidakamizwa phela kwami mfethu intombi enesikhwele intombi engaleki yabo lo ngisho nje kanjalo mfethu ukuthi intombi enesikhwele intombi engaleki njengoba ngithi intombi enesikhwele intombi engafuni uyishelishe nalutho yabo lo ngisho ngathi wena uyasebenza mfethu ngekuhlulu mfethu uphante imali ehunga izo lonto mfethu uhola 10,000 mfethu yabo bakhona abantu basade bebheme ihunga mfethu yezo bemnandi be rich okudlula mina yabo lo kodwa manje bakephi nabo basemgaqweni yabo lo abanye baphelelwa nemisebenzi mfethu kuphela imisebenzi kanje beqoshwa emsebenzini yabo lo abanye ade be rise bamaphoyisa basebenza kohulumeni mfethu beyima rehab imali ebizayo babuye kubona ama drugs yezo lo yini na mfethu umuntu uthola ithuba lokuthi mfethu aphume kuona kodwa manje into engakayikhiphi kuyena emqondweni yebo lonto so ngiyazama ukuthi nini ngi-advise umuntu ongakafiki leso simo ungazuzufika ngisho kuleso simo ngoba siyinkinga mfethu yebo lo siyinkinga mfethu yebo lo kahle kahle nje lento yama drugs mfethu it's a war yebo lonto ngoba yini mfethu ifike nabantu bangaphandle yabo la bese sibafuni yebo lo iyona ndlela basingena ngayo sibakwazi ukuthi babulale intsha yase South Africa mfethu batshale ini mfethu intsha yokhuza mfethu inzalo yabo yezo lo kuze bezokwazi ukuthi kube iyona ezolida ini mfethu lelizwe kusasa ngoba bayabona ukuthi lelizwe linothile linomnotho ngabo lo kodwa manje amathanga ahlanzela abangenamabhodo yebo lo ngenxa lelizwe futhi kahle kahle lapho babona ukuthi nini silima sina
abanikazi balo leli nizwe. Ngiyabona noma yini lifanele bona. Ngiyabona. Ayi mfowethu ugeqa amagula ayidingoniwa nina bendlondleni uphapha ekhanda kamenzi indaba olele umuntu omemeza athi yakhalele lithi igula likaJama sichithekile nina bakamphuthu bomvusha ngegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni imbedule nina bentulo kande ngodonga kwala kithi kabheka uZulu lokhuluma uprofessor ngwakamkhiza ngidaba phansi kanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi uhlelo noma ingosi iHow I Ended Up in Drugs engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngobude bendlela ke bathi umphako uyabola kungenzeka ibanga sesilihambile lokho esikwenzayo senikuthatha light senikuthatha nje njengomdlalo kodwa siyacela bafowethu ukuthi nikuthathe serious konke sikukhulumayo uma kufika indoda eyayihlakaniphile esikoleni futhi wakulindeleka ukuthi ingaba umholi wakusasa kodwa manje idakamizwa sezimthathe samfaka phansi kwama-bridge siyacela beqaphela abazali ngicabanga ukuthi umzali wakhe isimo kuyisona manje isimo ayengasiphuphi ngengane yakhe nawe ngoba uney'ngane unabantwana kunezimo ongayiphuphi ngabantwana bakho kodwa ezothi mase ivela kube nzima ukuthi ubhekane nazo ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukhuleke kubalulekile ukuthi uqaphele iy'ngane zakho kubalulekile ukuthi nilibuke uhlelo ukubuka kwenu uhlelo kuzonihlomisa ngokuthi usheshe ubone ingane uma iba nenkinga because ingane uma isize yaba nenkinga mina njengoprofessor ngisakwazi kwenza lutho kodwa uma kusaney'mpawu zokuqala inkinga siyakwazi ukuthi sizingenelele simchanele kahle umntwana kuze kufike ekuthenini naye umqondo wakhe usanguluke ucabange kahle ukuthi yini okumele yenze elungele impilo yakhe kusasa ngakho siyacela incindezelo subscribe button incindezelo nebheli ukucindezela wakho ibheli kuyokubeka emathubeni amahlakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo iyokenqeza ocingweni lakho ukuthi uma ungena phakathi uyobusuzitholela isiqephu sangololo suku siyacela abantu bejoyine i-membership ukuze kuzokwazi kulekelela uhlelo nike nakhala-ke makuqala unyaka ngongatholakala ama-episode enziwa ngemali nazi ukuthi enziwa ngemali yonke into siyenza ngemali ngakho-ke uma ufila ngathi mhlawumbe ungakwazi ukuphosa nawe esivivaneni ukuze uhlelo liqhubeke lukwazi ukuthi lisimame linalokhu namhlanje siyalithola kusasa silitholi ungaphosa lokho okuphosayo kuyokwazi nathi ukuthi silekelele ukuze uhlelo luqhubeke lusize ingane yomuntu wase-South Africa ngakho-ke sangincenga